दुनिया hi thesim seika lawin mining chung sang thwa update ne khan bolang kating het lawa poi mo them ka kharam je chan ana sei kinutin delta a hin atala adang dang mining dang dang ho jong ain dunia hi kan be sa ding hi thlangpia delta to bitcoin thu isai deu hin bitcoin ang KYC ding phat le listing hi ding phat chat hong ki sei hong ke petain cho to chun in vet thla deu hin ama sign delta hi veleo chun delta na lu ting delta hi tu hin thlangpia ki venai le mi zakhat la a som ni tabang ho bo hin mining a bol tain adang ho cc hi thasigam hitawam pitiham chira khe tapon no chana bolte te de tianam phwa no ji chila am ti pon hiang le ipiham I ho dinga phachum dinga a hi di ja chi sei na delta thwa KYC preload kiti khat jong omin chiong chen sei di hin tin ama sign delta hi achom lampenin delta hi piham ti ga sei kenute delta hi ipiham dai le ama hi digital money na cryptocurrency tabanga ong chi ding delta coins hi listing ong hi phating le khon coin chum ho US dollar ka poi elole bitcoin ethereum adang dang ho to shop ki bol thei dina ki le tu thei di ti ne he digital money khat hong hi de hin thilcho na ti aman le thei dinga ki si ma hin ichi hi to ai mining bo ana bol jing ho chen na het de hin mining bol khalo ho wang chan neu khat het thim zep nai lo mai the hin jong le delta hi tu a jong hi delta coin na crypto delta cho crypto coin hong hi den delta coin cho tong ki mine thei to hi mining ki bol na ba na cho US dollar mining ki bol thei kin hin na cho jong cho ama salang jong chen na se tawen US dollar cho iti an bol de ham ai lo le coin ho iti an be dham ti ho cho na et so vet na sum iti mudham ti ong cho abona sei wei tan a hin la chila sei no moi le delta te hin USDT dual currency mining aman cho he che la he velo chna he cha kan website che amo Facebook official page a hin cha na follow the hin USDT dual currency mining refers to simultaneous mining of two digital asset jicho two digital asset mining to mining ki bol hi delta coin pen ko DTC hong ki ti na che DTC ki ti na ban le khat pa che le USDT na jicho USDT cho ata ai a che dollar zong an thei akizi mai la ata ki mo hin chi it's vet na ko na mu theo aban le til post je akona na monlia ki pethe hin chela he KYC preload kiti phonga phete chela he amon post dungjen siming gating na chela he KYC pre is a preliminary verification step that take place before the full KYC process KYC full KYC mong ahong masanga ko pre KYC kiti jo hechi hi amahon a main purpose jo hele its main purpose is to study and understand how identity verification works in different countries and regions na to hi KYC nailam ti tawte hong de hi ja cho KYC masanga hi mi delta miners hi India bo lo cho mun chuma gam chuma kona mi tamten mining an bol khome jai agama hi itabang verification bol na dinga KYC ki bol na dinga document ID apoimo cho EPP de ham ti o cho la khom nei an nei masat dio an vet tu masat dio chizo phala chan cho chan su tu ting ola chan KYC cho hong ki pan de cha
chalai velochan during this stage the system collect information about the types of ID document their names and sample formats used around the world this helps ensure that the KYC process support local and country specific document correctly to ehon ID to bang India chala Aadhaar card elo le PAN card ki mangjo elo le passport ne ho passport no man thein thlang pia tam zo chon passport ki nei lo ja chom Aadhaar card elo PAN card ho ki mangje na hi cho chu hi cho manga chi KYC chu phatet approve abol theina diwa chu amo hin agama EPP card ki mangam mi identity he na dinga he itabang bang card aman vam ti ho chu ahin khol to masar hin the collect data is then used to design and improve the KYC system and to train intelligent recognition tools making future KYC check more accurate faster and more reliable for users hichi to KYC prelude ke ti pena hichi data ho cho an chop home ba hi cho akona cho KYC mong pa chang hi ting le hen a system cho KYC system pa cho phatte ta hi thon jela chi na thedinga he imajo si an su tu ding ti nai cha kai ke delta hi KYC nai lo hin na KYC ta pa chum nai lo hin ai wang cho hong wa de ta ja cho ki gut nai anei dan ho chan se ho ichila hi DSMS verification angko omasang to delta aren't the tiang chen sei ta win ein wang an la cho hi bol dinga la chon phone ni nei ngain sim ni nei ngain na abana chila daily reward hong chi sei ta win na post d news a post on ki bola ko ni khale comment post kana ko comment na ga bol mana ko 1.33 delta coin and p de na ai wanga cho post kana cho automatic ana comment thailo kha ve khel na comment thailo hin na dang na commenting le khon thain ga comment kit gu lang le chan na comment na sa pa cha no maintain revise ki ti na revise di in anom da wet chila hi cho velo chan delta kim Facebook page o hen chilo chan chila have question about delta kim mining na ask me anything I'm held to help again chi chila he question na ga do jing the na kyong chila he ka ga do in project thu ho ne he nom chana ga do the chila he simple chan how delta plans to become a daily use digital currency na ama hin delta te hin a coin hi nisya ki man cha na to ehon fake money sum iman tabang wa hi nisya hung ki mang thei dinga hi amo coin si sim de ti cha chala hi delta is not designed just for trading or speculation na amahon alung ago no tidam a focus chule cryptocurrency dang ho banga trading ball na ding mai elo le za chuma exchange or a trade ball le na ding mai hilawa amahon a ball cho ipem tile its goal is to become a digital currency people can actually use every day for goods service and real world transaction na ichu delta te hin amahon a currency wi iti mandam tele chalai people can actually use every day for goods services and real world transaction goods kiti cho he de na til imama ho sei na hin goods and services are man thei alore trading bol na man thei na ti ho che he ama ho hi delta chalai velo chen delta remove the biggest barrier in crypto kidi cho crypto mining ho hi athang pia mining bol ting la khun ipiha wallet to connecting alol exchange to connecting ti ho hum jin chi phala khon password alole passphrase ki ti ho jin na PI network ho ang jo passphrase ki ti ho jong min he chop passphrase ani ke koi lo ja anaki tamta mind do wanga mansa crypto amansa man lo suang tampita amin jo hota banga cho abui na lo dinga cho delta te hin chila he
no password no private keys no seed first na cho he lo khacham lo mobile phone na na mobile phone cho na private key hi jing na password hi jing ti na delta hi smartphone bo ki mind the in mizosin smartphone nei zosin bol the ti na computer ho wang ki bol the pon abale amo hin token sales kiti ho ICO private sale kiti ho lo na amo he abona mining hi jing anuk amasa anukha jong team lowa mining ki bol jing the he chila hi delta hi delta te hin mining delta coin ki mine na hi ibola USDT ong mine bol thei dinga akoi ham etile chichune ha asetin aban achima sanga chun delta coin ki mine na hi to hi a coin che listing ai nai lo wanga cho delta ko na ko US dollar mining ki bol thei ki cho itichu a hoi na hin na to hi a ha pan ho dinga cho US dollar na ki an theyu delta coin on mine diu double mining ti na he che similar chen why delta miners are earning USDT already na EPGR delta miners so in US dollar long ano ham ti invedwe why it matters na ipidinga ngai kho ham ti cho delta introduced dual currency mining allowing users to mine DTC plus USDT na at the same time thakana delta coin to US dollar mine thei cho ale chichu ibola ngai kho ham tele in the early stage of the ecosystem these ensure miners earn real effective income while also providing financial support to developers so long term development never stop na ibola hi chu ngai kho ham tile tu hin miner so chun real time sumta ta mong jong amu theu chibana chu delta hin sim do ho developer ho financial langa na sumle pai langa aki thu pi na jong cho a support na EPT support ham te tun na lu delta na lu na delta ki download na ko na jong amasa tikala chun question khat comment ho jong ka musau sabna ichi delta mining ki bol he amo dinga IPA phachum ham ibola abol kho ba e ho itai sum free IP de ham ti ho bang na amen icho an hope ta cho chila he while also providing financial support to developers na tun delta download mana mi lakngala download ta cho mi lakngala download na ang kho mono som mo de cho hecha kho et sum ki vet na delta mine ke bol na data man ho zo siang amona so amon somamu cho ale delta kho h ki veji chana na h ki veji ho jong kho hi tho zo siang kho e ho miner so se e lo wa developer so to ki home kin hi cho hi ja cho miner so and lang developer so ding hi jong le na long term development am the na ding miner so the developer ho ki ka na bia ki support to na om jing the na di how it works na etgm by leveraging delta massive community traffic is monetized through incentive h na h as I say cha incentive h ko na sum ki mu ho ki home user simply tap the play button in the USDT mining module to earn reward USDT reward mu na dinga HCVGO cha say who benefits na koina phachum ham tele miners earn USDT chena miners to ehoi ta cha mining bol hona abana developer receive sustainable funding it's delta apps a kho it's an suna diwa kho hiji it's company ho khon delta te kho sum api wa amo apps a hiji it's nei so pi nei koi pi on tia kho na akoi ke na cho
ji a kho am ho hin it's nei te ho ko ma ho company ho ko ma ko na kho funding amu kin cha aban le advertisers na it's in ko ho advertiser gain real exposure ki cho hechi advertise an ko na wa ko na kho a it's ho min in ha het thei de in ha het thei ti kin ti na cha the ecosystem grow stronger together na ta cho miners hojong developers hojong advertisers hojong abon chekya phat chom ji wa cho bia ahong ki thu kho ma le thakhat na hi khang tau the cha ha ta na chi cho hin delta hi in sei jing taw na ma salang hong cho delta hi sei jing oi tain ngai chim tamai the hin a hin la delta hi ipidinga sei jing ham te le khonung le hong phachum te de na hong phachum te de hi ja cho avel vela sei jing hin ya cho nisi a Facebook YouTube Instagram alo le za chom Telegram analu jing cho hi delta hi ha lo hil khat ve tep naga bol na ni khana 24 hours zol khat ve tep naga bol de bo hin ha lo hil hin khat ve tep naga bol ki chai chila hi it's venom lo ho de nga chu it's song event ong vet da the na ai wanga chu it's hi chai it's na vet nom lo ala na vet da the ho lo I ma cha bui nam lo mining chana bol le jing in na to hin delta hi iti jong le kum khat theng se wang chu mining ki bol na lai de hin kagin cha dal kum ni dol kum ni ho tabang mining ki bol na lai mai the in na sei the wang chu lo hin hi jong le te kya wang hlom be se na I ma chang ki nga zo pun ti ho chu lungniaw de pun na kum khat wal se num na lai hin cha cha panai pan wale tampita ta I nei do thei di we I bon wa na lung niaw de hi lo hi le ya cho delta inactive account ho phatian na ki bol kin lang chilang velo na che even 1 billion mining is far away ya cho delta supply ho velo san 300 billion supply cha 300 billion na 300 billion la cho atama tam na lai de na tam ta van na lai de cha cholung nia lo a phatian na ki bol de na ki bol ke de tin aban le to coin tik coin ga se te delta cho I chan chu ai sa tin tik coin te hin chilai vela san chilai ga ve te na tik coin te ni pian sei kir wam tik coin te cha bulbula cho amahon white paper a sut dan wa cha ningkum September October la cho listing de ti oi tan chi cho mi lungla na mai sei wa hi di chu ki hai lo hin ki he sa hi nai wangen itiam kanan ta so kha jing kha diam ti a chane ki bol hin na he jong le chila hi ki ha sil za yeng wen ipi le chi ki ha sil bangwa hi an bol di nam ti che anga veo te na EPS sei mo hen sim do inge chala he chip post he February 1 na date 1 year post in kan sim de chala he Bitcoin network official update na official update hin chala he Bitcoin de jang question ki bol jing lo le idea ki share jing expectation ho ki share jing na amo developers ho koma ya cho chija hi amo in la hen today we want to give you a clear answer fixed date and deeper look into the Bitcoin and Tikchain rally are no remorse no delay no vague promise let's see na chila hi Bitcoin the core Tikchain is our own blockchain system amon Bitcoin network dia blockchain cho Tikchain kitin
ale chala hi beleo han chala zero transaction fee atina no gas transaction fee lo de tina he transfer are powered by rewards ads Bitcoin ho transaction ima ki bolting le transaction fee loading a transaction fee ding a chu ads so khona ads ki veji ho cho khoi jing de tina he miners are rewarded through a network activity not user fees na fee transaction fee lo de tina hin aban le chel tik payment che apoi mo pon support eco bitcoin steps para chila hi tokenomic na transparency approximately chi zanama nitien 10 crore ho tabang he ki mind do ta na tik coin he chila hi chi ho ka cho 15 to 20% hi ban ki bol ke na chi chu ipham tele fake account alo le abuse account ti ho na abuse account ti ho cho tik coin nil kalna alo le thu hoi lo sei ho abano ti ni dance maximum supply ho 7777 na kona 333 tia ho ain I khat kinoin chawa hi thu pi be se pun chila he ke bai se ki tik coin na KYC na ding chu sei nom pe noin na nai cha di ta ja se tik coin jong hi a bol wa le lungru ta na ki bol le hen chila he tik coin KYC itim dam KYC how it work ka veute KYC will be available directly inside the app na app chung KYC den jing de hin for each country we aim to provide at least 2 KYC provider na country khana KYC provider dinga mini tabang che khendo de ti he user can choose freely which provider they want to use na sorry azo ka se kele for each country we aim to provide at least 2 KYC provider ati ho I khara sei ne yo mini lo ding bia ID na tun te ka ba yo cho Aadhaar card alo pan card na alo passport na ji cho de pen in ki hande ti ne verification requires only the real person a valid ID or passport na valid ID or passport khat zo ngai ding cho hin abana chela he athupi pen khat choi le KYC tik coin na he KYC imu theina diwa hi athupi pen cho masa cho h ki block on ka ti hin theidam ji ja chana to he amona seidan he h block ho cho hung KYC ki petalo de ti he chila he from now on any detected h blocker or h block DNS na KYC unavailable these protect miners partners and the entire ecosystem tu akuna hi h block kiti ho h block manga mining ball ho tun tik coin na khoi lu na le mine I board tin khon h sung do ji chana h ki ve te ki mine ji cho hi cho kho ama sa cho I block ngo hin na ho tam zo chan thei dam ja ki block ai in cho chu to akuna hi cho tabang cho ong ki detect ngai le KYC na mu lo dio he ti cha chila hi chila vela jan partners or user who deliberately spread false information negativity or harmful narrative are not aligned with our values such account can be restricted or fully blocked from social areas na in serious or repeated case access to KYC may be denied or delayed we believe constructive criticism is healthy am dan hi amohen gi ina tabangan nei dan chana gi ina tabangan nei dan cha ap le amo kona sum free ai mu thei di powala chan ho poina asei dana cha chom ga phot din tin chila hi itiam kana tik coin thua negativity na ti cho a hoi thu hoi lo na se ya I lo force information on a pia I lo le am ho developer ho lung suna thading ti ho tabanga thu sei ho ta hung thu hin sei jing account ho ki mat do ai le KYC ki pelo de ti dan cha
lai hi lai bonus system and advantage based on social behavior ti kha zonga koi na chi cho social media promote ki bola cha ko na cho bonus an pi diu hile kilomin na chi cho to hi nai lo hin chi lai hi athopi pen fixed date no more shift ati wen na ta san mong dem ti dam wang che ke poi fix ai tai KYC na ding listing na ding cho fix ai tain fix ati ai tan tiu te na ai tain ti ngong cho ma hong di kin hi le sai the pun na fix ding ai tan ati ven chala hi tick chain app and tick wallet available install na tick chain app to tick wallet kiti hi hong ki mang de na ama ho transaction chi le na ding ai chi tick chain app to tick wallet ho January March that one al le hong de ta na March that one le hong ding abana KYC June that one le de KYC June that one le ding exchange a listing na ding a hi July that one le listing hi pan de na jo exchange listing on major platform then names will be announced after final agreement na jo exchange ti jo epsam ti psenam tele listing bol na di exchange so na epp de ham ti jo ola hong khe sa ke de ti ya chu chi thok pi pe ni lai fixed date ati na KYC khu June that wana ke pande hin listing khu July that wana ke pan ke na July that active coin cho July that one July lek listing de tai ti ija chu to hi thanga ham bo nei ta na pon tho tan na mai nan lang to hi abol nai lo hon na ki par wana bol the na ta na bol wala chan thanga songa cho tam pita na nga theu hin July le listing de hin cha cho phaten na ki bolon lang delta hin tik coin hin abol nai lo abol no mo description a link ka coin na comment na coin ka ting song kona na ki bol thewe hin itham kana na bol dan he lo le WhatsApp number ang coin ka ting cha kon in text yin lang na cha kona nan do thewe hin malhang pia wifi bo ka man hin WhatsApp man in text ho lang call wang cho chi lo de hin to hi thanga bo tan tik coin ki list na dinga hi cha he hata in ki ham bolon lang sang som ni som thum be mu go te du he ke ki chi dik coin KYC hin delta KYC wang chai le to ai KYC preload hai na lai na KYC ta wang som nai lo hin hi ja cho ke ha sai thei be se nai lo hin na happy jong le ai chilaya achai na dingin apoi mo pen kha ga sai ku na tena achai na dingin chilai ad blockers or ad block DNS KYC unavailable kiti na ad block ki bo ad ho chu ad block na bol wa le KYC na mu lo di ati na cho he so kan ve sa de EPT na bol do ham ti le phone screen record kan bol den cha na ve ven lang ama sapenin setting a lut no lang setting ana lut wa le ad block ke koi na so pham te le kya hi na ho phone chi ta bang dam wang ke pon kya hi MI na Xiaomi chala hi setting ana phone setting ana lut dio like connection and sharing ki ti na chala na lut dingun chala hi tol lan chala hi private DNS ki ti na che private DNS ki ti hi cho na bol dio chala ho cho off ki ti ho na cho off na bol dio private DNS off na bol dio chutile et so cho tik coin na lut wa mining na bol pha le ai lo le bonus or activate na bol pha le et so ho ki play de ta cha ai wanga chilai DNS guard ho ti ho dns.adguard.com na koi wa safe na bol wa le et ho cho ki block te ti nai cho hi chi et so na block wa le KYC na mu lo diu ati je wa cho hi chi it block hina koi lo diu off na koi diu na heta off na koi diu safe na bol diu
heti ho off am ta na hechu heti ona bol de heti chu hin heti chu na bol de achu ti lo wa le KYC ka pi lo de ti na yet chu vet te de ngai de dan ta cho givenom hi rong le thanga sung chu vet pot de dan ta cho yet cho bi le asai dan cho na bol po din na to tam ta nga no nga yet ji a mo da la de ong chal pa mai tan na chi ya cho ana bol po lang itiam kana na het no mo do nom ai lo le het nom o ma le comment langa hin dong lang na kang ka on phat le hin don bun ka ting agan thei pe na cha kan don bul go de hin he chan chu hi sa utin na dang saving thupi apoi mo ten hi chi bol te poi mo e ti ho hum ting le kan sei ki ji de